asifiwe sana mpendwa. Tunakuja tena mbele zako kwa siku ya leo tupate kuzungumza maneno machache katika maneno ya Mungu. Na neno ambalo tutalizungumza kwa siku ya leo ni neno ambalo linapatikana katika Zaburi 34 na mstari wake wa 19. Maandiko matakatifu yanashuhudia kwamba mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Amena. Hii neno, mtu mwenye aliandika hii neno, inawezekana alikuwa ameshapitia mateso mengi, alikuwa shasumbuliwa, na labda mara kwa mara katika mateso ambayo alikuwa anayapitia alikuwa anauona mkono wa Bwana. Kutokana na uvuvio wa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu akamjalia kuandika mistari hii maksudi ipate kutufalia mimi na wewe kwa wakati huu. Tuelewe kwamba watu wanakuwa wanateswa, mudunia watu wanateswa, na labda mateso yenyewe ndugu alipitia ilikuwa mateso ya aina mbalimbali, lakini kweli ni kwamba mateso tu ni mateso. Peu importe degré, peu importe definition yenye tutaweza apporter kuile neno mateso, lakini mateso iko tofauti na raha. Kama maandiko yanasema kwamba mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Ni kusema maandiko yana reconnaître kama wenye haki, hata kama mtu ni mwenye haki, anaweza kupitia mateso, anaweza kupitia masumbufu, na mateso yanaweza kuwa ya aina mbalimbali. Mtu anaweza simangwa, inamletea mateso, douleur. Mtu anaweza onewa, mtu anaweza fukuzwa shule, mtu anaweza kosa minervale, mtu anaweza kosewa na manguo, mavazi, mtu pia anaweza kukosewa hata na chakula, na wengine kufukuzwa nyumbani, na wengine kutengwa na jamaa, na wengine kusingiziwa, na wengine kuonewa, na ile yote inaleta mateso. Katika huduma mna mateso, katika makazi mna mateso, katika jamaa mna mateso. Watu wa aina yote ile duniani wanakuwa wanateswa. Wasikudanganye kwamba eti mtu akiwa ni mzungu au akikuwa Ulaya, akikuwa Amerika haizi kuteseka. Hata huko kuna mateso. Aina yote ya mateso inakuwa kafasi yote mdunia. Tout le monde souffre. Akuwe mweusi anaweza kuteseka, akuwe mzungu anaweza kuteseka, akuwe Mkristo anaweza kuteseka, mpagani naye anaweza kuteseka. Kila mtu, kwa kifupi, kila aina ya watu wanakuwa wanateswa. Matajiri wanateseka, maskini wanateseka, warefu wanateseka, wafupi wanateseka, wekunda donc en bref, uelewe kama kila mtu, kila aina ya watu, kila fasi duniani kuna mateso. Lakini hili neno limewekwa kwa ajili yangu mimi na wewe unayenisikiliza. Ni mimi na wewe ndio chanzo ya kuandika hii neno, kusudi tufarijike kupitia hili neno. Tuelewe kwamba mateso haikuanza leo, ile vyoko napitia havikuanza leo. Bengine walitesekaka, labda na waliteseka kuliko vile gisi uko nateseka, lakini Mungu anatutia moyo tena. Anasema hata mateso ikiwa mengi, lakini Bwana hutuponya na hayo mateso. Lakini anaponya yote, na si kama binadamu. Hata ingelivuma, ndiyo inavuma, lakini Mungu anakuwa anaponya watu na mateso. Bile bibiko vinakusumbua na kutia moyo leo, elewa kama Mungu iko anaona, atakutetea, atakupanguza machozi, na wakati itafika yenye labda hata wewe peke utashindwa kuelewa. Njoo maana unakutanaka wakati mwingine mtu anaweza simama mbele ya watu anasema atashukuru Mungu kwa sababu ya matendo makubwa yenye Mungu alimfanyizia, lakini unaweza shangala alilomba ruhusa, labda aliandika note kama ni makanisa desturi ya huko kwetu bana muakorde wakati ya shukuru, lakini kusimama mbele ya watu anaanza lia. Kwa nini analiaka? Sababu wakati anatafakari makubwa, rehema, wokovu wa Mungu kwa maisha yake, jinsi Mungu amemponya na mateso fulani yenye ilikuwa inamsumbua, anakosa maneno, anaanza kumimina machozi. Ile labda imeshawahi kukutokea, na uelewe kwamba ile yenye inakusumbua, kumbuka kama kuko yenye Mungu alikupigania juzi. Kumbuka mwaka iliyopita kama Mungu alikusaidia, ile nayo atakusaidia, ile nayo atakupigania. Ile mashimango itakwisha. Sikiliza habari za Ayubu. Ayubu aliteswa sana mpaka akasimangwa, barafiki wakamwacha,
mpaka ikafikia wakati yenye hata bibi ya Ayubu mwenyewe akamwambia chamba Mungu ukufe, paski aliona mateso ya Ayubu inapita. Lakini Ayubu alibakia fidele, akakatala, hakusede kupanike za diable, akabakia kumsimamo. Sikia ile neno vizuri, Ayubu hakusede, akabakia kumsimamo. Na mwisho, sababu alibakia kwenye haki, Mungu alimtetea na akamponya na ile mateso yote. Ayubu alikuwa na watoto wote wakakufa, alikuwa na vifungo vyote vikakufa, lakini Ayubu akazala wengine watoto, na parmi wale watoto walizala, na ndio ilikuwa utajiri, mwanzo ya utajiri ya Ayubu. Ayubu akazala mtoto unasikia kama wanasema jina ya Ketia, ni jina ya fie wa Ayubu mwalizaliwa apre wale wengine kukufa. Na ule fie alikuwa na burembo ya mzuri sana, na batu walikuwa wanakia visite bote ya Ketia. Wakati wanakiangalia bote ya Ketia, banaletea Ayubu zawadi mbalimbali, banaleta dhahabu, banaleta. Njoo pale kwenye Mungu alianza tena kupatia Ayubu makuta na utajiri na ile mateso yote yenye Ayubu alikuwa anapitia. Sababu, sikiliza ile vizuri, kwa sababu Ayubu alibakia malgre mateso, alibakia kumustari ya Mungu. Mungu akaona kwamba Ayubu ni mwenye haki, mateso haimtoshe karibu na mimi, na Mungu akamtetea. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua ndugu yangu mpendwa, acha nikutie moyo. Hakika ni kwamba Mungu anatendaka. Maandiko yanashuhudia kwamba Mungu anaheshimu maneno yake kuliko jina lake. Mungu anaheshimu maneno yake kuliko jina lake, na anakuja nyuma ya maneno yake makusudi yaitimize. Kitabu ya Isaya inasema kama vile mvua ishukavyo, mvua ikishatoka, ikishakuwa libere kule muniwaji, haiwezi rudia kule na hayafika kudunia. Haiwezi paske njo processus ya pluie ile. Na njo vile Mungu anasema vile gisi mvula haiwezi rudia, ikishakuwa libere kule kuniwaje, ni lazima ifike ku udongo, haiwezi fanya retour mu espace irudie na yafika ku udongo. Aseme na vile njo Mungu naye anakuyaka nyuma ya maneno yake aitimize. Bienye alisema sherti avitimize tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiogope, mateso ndio inavuma, masimango inavuma, kuspigiwa, kufukuzwa nyumba, kukosa chakula, kukosa mavazi. Peut-être wewe ndio tunakosa mavazi mkanisa yenu, mzehebu yenu, mjamaa yenu, wewe ndio wa bure, lakini simama kwa zamu yako. Mungu anakufariji leo kupitia neno hili kwamba hata mateso ikiwa mengi, Mungu iko na uwezo ya kukuponya nayo yote. Tuko na maexample za mingi zenye ziko biblike hata kwa wakati yetu hapa kutunaishi kule huko. Mungu ananifuata labda kutokea mbali. Unajua baadhi ya watu mwele mwingine ya kwenu benye walikuwa wanyaka huku, batu ya bure, batu ya kusimangwa, lakini leo bonjo wanatawala paske Mungu anatoshanaka mavumbi na anaikalisha mtu kwenye pamoja na wafalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ndugu yangu mpendwa, acha nikwambie hivi kwamba maneno ya Mungu ni kweli na amina, na Mungu ni mhukumu wa haki na anakiaka nyuma maneno yake kuitimiza. Ile ni kweli. Lakini sasa mpendwa, acha nikuambie hivi, kwa ukweli ni kwamba Mungu hakwake injuste. Lakini mtu anaweza jiuliza, mbona niko mateso na mimi naenda mkanisa, ninaombaka Mungu, napandaka kumili, mbona mateso inazidi? Il y a deux cas. Uswate wakati ya Mungu hayafika. Kwa hiyo kama muda ya Mungu hayafika, manake Mungu angali na chunga hakujibii. Ya kufanya ni nini? Ni kubaki kwa zamu yako. Tulia pale, Mungu anangoja wakati ambayo anayajua mwenyewe. Bwana wa nyakati na majira ifike, akutoshe mwa ile masumbufu yenyewe uko napitia. Njo kaya kwanza hii. Kaya pili yesta kuficha ni kujiuliza, ki attend nani mwenye iko nasubiri mwenzake? Eske hakuna vya Mungu iko nasubiri kwangu mie nivifanye njo anitoshe mwa Yesu France? Paske kuko gisu unaweza kuko na ngoya Mungu akutendee, kumbe Mungu naye kuna ngoya ufanye hatua fulani njo akutendee. Isikuwe wewe peke njo na retarder mateso yako. Njo ka ingine ile, isikuwe wewe peke njo na retarder mateso yako, kwa kuona Mungu iko na ngoya aone bravuru yako, labda aone gisu taacha mambo fulani kusudi. Mkiswahili ingine nitie supo ya ile nani ya pili, mkiswahili ingine niseme kusudi urudie kumustari ya kimungu, urudie pale kwenye Mungu alikuwa anataka urudie, ukue donc en bref murubrike ya wenye haki.
Si unakuwa mwele rubrike ya wenye haki, mateso yako sasa Mungu anaikamata, haitakuwa tena yako, inakuwa yake. Njo pale kwa maandiko yanasema kwamba mtu ukigusa mtu wa Mungu unagusa Mungu mulicho. Unasikia mwe banasema ukigusa mmoja wao wadogo unakosa vile unagusa Mungu mulicho. Haiko n'importe qui. Hapa hivi ndugu yangu mpendo, acha nikuulize swali kusudi tuendelee vizuri. Acha nikuulize swali. Ulisoma Biblia wanaandika mateso ya wanadamu ni mengi? Hapana, mie Biblia yangu haikusema mateso ya wanadamu ni mengi, lakini Biblia yangu ilishuhudia wazi kwamba ni mateso ya mwenye haki. Usome vizuri na wewe utaona. Ingelisema mateso ya wanadamu parce que en réalité toi et moi nous savons que ce n'est pas seulement les justes qui souffrent. Haiko tu wenye haki ndio wanakuwa wanateseka. Non, kila mtu anateseka kama dunia. D'ailleurs na wapagani wanateseka kwanza. Kuko wengine ambao labda mateso ndio ilituma banaingia ndani na kuzama muzambi, labda juu ya kukosewa na manguo, labda ni dada anakosewa na mafuta, anakosewa na mambo fulani ya kumsaidia, anaingia munjia za zinaa. Tunakomprendre kama mateso inampeleka ngengeni kabisa, inamfikisha muzambi, na mule muzambi anaendelea tu anateseka parce que anaweza fanya bukaramusi lakini haita satisfaire besoin zake zote. Mateso inakuwa kwa watu wote. Kila mtu anaweza teseka. Uko Mkristo unaweza teseka, uko mpagani unaweza teseka, na vile tunavivivre. Lakini pourquoi, ça la question qu'il faut se poser. Unanisikiliza, pourquoi Biblia ina préciser mwenye haki? Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana umponya nayo yote. Ndugu yangu mpendo, neno ya pili ni ile, angalia mzuri. Usiwaze tu wakati haiyafika, usifarijike tu na kusema wakati yangu haiyafika, wakati yangu haiyafika. Kumbe hauko mwenye haki. Kama hauko mwenye haki, elewa kama hii isikufariji, ikusaidie njo geuka, return, rudia uingie kumustari ya kwa hii rubriki ya wenye haki. Na ukishaingia ku rubriki ya wenye haki, pale sasa unastahili Bwana akuye na akuponye kwa wakati anaoona kuwa favorable kwa maisha yako na mateso yenyewe unapitia. Je crois c'est ça la logique des choses, parce que la Bible ici haituambii kama mateso ya wanadamu ni mengi, et pourtant wanadamu wote wanakuwa wanateseka, mais la Bible est claire, ina préciser que ni mateso ya mwenye haki. Haleluya, haleluya. Ya mwenye haki. Ile ni kitu yenye ingie mkichwa yetu. Tuache maladi yenye shetani diable iko natutia amo indirectement, iko natia amo watu fulani indirectement. Unakutana maandiko inasema, inaonesha, inaeleza wazi, lakini tunakamata tu ile kipande yenye iko sawa vile iko un peu favorable kwetu, ndio yenye ndio tunasema vraiment Biblia inasema hivi na mimi ndakuwa hivi. Ile tu ndio tunakamata, lakini exigence peut-être impératif zenye ziko pale yulu tunazitia pembeni, tunajisabisha hazo. Monsieur, madame, wewe unanisikiliza, s'il vous plaît, sikiliza hii neno na ikutie nguvu tena. Kama umesha derailler, ulitoka kurayo ukaingia nje ya mstari ya wenye haki, je crois unajua jinsi utaweza fanya kusudi urudie tena pale, parce que tu souffres vraiment. Uko unapitia mashimango, uko unapitia madharau, lakini utwike Yesu fadhaa zako, twika Yesu ile mizigo. Anasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Tukue parmi pale wenye haki, epi tumwambie voilà, niko mwenye haki, siatenda dhambi, sienda kinyume na mapenzi yako, niponye sasa na hii mateso. Pale utakuwa na haki ya kuambia Mungu kwamba akuponye, paske uko kumstari ya wenye haki. Lakini hata uanze sai, uanze lalamika sai, Mungu niponye, Mungu niponye, Mungu niponye, labda Mungu naye iko anangoya wewe njoo urudie kwa ile njia yenye alikutayarishiaka. Juu pale mwa ile njia njoo mko baraka zako, njoo mwa ile mashimango itatokea. Wewe ushaka hepa ile njia juu ya mateso ya mingi, ukaenda moyako njia, kisha ushakuwa moyako njia, metena uko naita Mungu akuponye. Mungu hatakufuata kule, ile souverain haiko Mungu ndio atakufuata kule. Mungu anakuya kwa huko kupitia hii neno. Labda utanisikiliza kwenye television, labda wapi, lakini inakuya kukufariji na kukurudisha kumarje maksudi Mungu apate kujishughulisha na mambo yako.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na kutangazia ufungulivu, na kutangazia ufungulivu katika jina la Yesu Kristo. Urudie kumsimamo, na Bwana atazichukua mateso yako, atairahisisha na atakuponya nayo completely. Na Bwana haponyake saa mwanadamu. Mungu wakati mwingine hata tufuta tu machozi, hata tupanguza tu machozi, lakini wakati mwingine Mungu atakausha machozi yetu isitoke tena. Paski wanaweza kukupanguza machozi sai na kesho tena unalia, lakini Mungu akikuya hakika analetaka wokovu kamili kwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona neno ambalo linaandikwa katika Kumbukumbu la Torati 28 sura ya kwanza mpaka sura ya 15 na sura ya kwanza sura ya 28 tafadhali, mstari wa kwanza hadi mstari wa 15. Maandiko inashuhudia pale, inasema itakuwa utakapotii sauti ya Bwana Mungu wako ni kuagizayo leo, ndipo utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utokapo, vitabarikiwa vifugo vyako. Baraka zinatajwa pale, zinaendelea. Na mwa ile baraka ambazo zinatajwa pale, njoo mwenyewe tunatoshaka ile neno kama nitakuwa kichwa bali sitakuwa mkia. Ni vizuri kutamka ile. Wewe na mimi tunaweza sema vile, labda wewe mwenyewe uko unajua, ujue kama Biblia inasema kama utakuwa kichwa lakini hautakuwa mkia. Lakini sikiliza ndugu yangu, maladi ile yenyewe nisema shetani ashaka tutia ndani, ashatiamo watu. Unakutana sasa wakati uko tunasoma Biblia, tunaacha ile verse ya kwanza, ya pili, ile yenyewe inatupatia exigence fulani zenye tutafanya kusudi tubarikiwe tuingie hapo, tubarikiwe tutokapo, vibarikiwe vifugo vyetu, barikiwe vile vyote. Baraka zinakuwa za mingi kule. Kuko kule kumwanzo kuko imperatife. Itakuwa ndio imperatife ile. Utakapozitii sheria za Bwana Mungu wako ni kuagizazo leo, ndipo. Unanisikia ile phrase zemina maza sema pale, njoo exigence. Sasa tunatii vile vya Mungu, njoo sasa tutabarikiwa, njoo tutakuwa hivi, njoo tutakuwa hivi, njoo tutakuwa hivi, tutakuwa vichwa pale, hatutakuwa mikia. Njoo kweli neno natoka pale. Ukisoma sasa verset 16 na kuendelea mpaka mwisho ile chapitre, bana geuza. Aseme lakini kama hautii ndipo utalaaniwa. Laana zinaanza. Na njoo pale kwenye wanakuwa wanasema utamposa mke na mtu mwingine atalala na yeye. Unakomprendre? Laana sasa zinaanza. Donc lakini unakutana maladishi tena shatia mshi. Tunaacha kukumbuka kama kule yulu banasema itakuwa utakapotii sheria za Bwana ndipo utakuwa kichwa bali si mkia. Tunaacha hii. Tunaenda tu tunaimba ka je suis la tête et non la queue. Je suis la tête. Non, ce n'est pas comme ça. Mungu, narudia kusema kwamba Mungu ni mhukumu wa haki. Anakuyaka nyuma maneno yake aitimize. Ikuwe neno ya hivi, ikuwe ya kushatie watu, ya kupiga watu, ya kuadhibu watu, anaitimizaka. Na kama Mungu anasema itakuwa utakapotii sheria za Bwana Mungu wako ndipo utakuwa kichwa bali si mkia. Kisha tena nasema kama hauzitii utalainiwa, uingie hapo utalainiwa. Hata tunaenda tunayamayama, tunalalamika, tupande kumilima, je suis la tête non la queue. Je suis na mahubiri ya leo, wanasema tembeza gari, unawasha kontaki kiasi imani. Baba, ndio ni vizuri, ni kweli kuwa na imani, lakini imani bila matendo imekufa. Imani bila matendo imekufa. Ni lazima urudie kumstari ya Mungu kusudi mateso yako ikuwe mateso ya Mungu. Mungu aikamate en charge. Unakutana mtu hauna mbele, hauna nyuma, hauna kukusaidia, na Mungu naye tena unaenda mkoroga. Utakuwa mgeni wa nani? Utakuwa mgeni wa nani ndugu yangu? Acha nikuambie kama jitahidi kukua kumstari ya wenye haki, maksudi Mungu akutetee kwa vile vyoko napitia. Rudia kumstari ya wenye haki. Acha kutenda zambi, acha kukosea Mungu. Mungu atakuokoa, Mungu atakuponya na mateso hayo. Lakini kama unangangania kubakia mu maisha yako ya zambi, hauko kumstari ya wenye haki, basi machozi yako tafuta mwingine mwenye atakuponya na ile mateso. Haiko Mungu. Mungu ni mhukumu wa haki. Rudia kumstari na ile mateso yako Mungu ataikamata. Anasema huyu ni mwanangu, acha nimponye na ile mateso paske uko mwenye haki. Tant que uko mwenye haki, hauna haki ya kujiapproprier verse. Tuambiane ukweli wapendwa, hauna haki ya kujiapproprier verse. Najua unanifuatia kutoka labda mbali, lakini Mungu akubariki. Gawa hii kitu kwa wengine makusudi ipate kusaidia na kuedifie watu. Mimi ninachokiamini ni kwamba Mungu mtenda miujiza anafanyaka ishara na maajabu na atakusaidia katika jina la Yesu Kristo. Amen.